Yeah, ahee namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namuntlha ta kelela about the various things. Leswi of course swi ta after what after loko President Mayengani of course yi complaining loko tinsimu ta yona ti uploadiwini hi ti various YouTube channels on YouTube. So swi ta kha hi vulavuriwa mhaka leyi leha hi fambisa sweswo kwalaho hi kha hi discussa about this matter of course. Yeah, so hi ta kha hi sungula of course hi ngo sungula hi reference of course President Mayengani yi fike yi uploada ka Facebook as you can see there. I fike yi tsala sweswo hi ngo vekela those screenshots laha yi kha yi complaina ku why those people va kumekile va uploada tinsimu ta yona on YouTube mhaka mi swi vonini swo fana sweswo, and then from there yi tlhe yi fika yi uploada na misiwa loyi nga n'wi vitana xihoncani kwalano and stuff like that hi leswi a swi fike swi endleka sweswo. So namuntlha of course hi ta hi kha hi tlhantlha mhaka leyi yi va yi leha kahle yi va clear swi tlhe swi hlamuseriwa everyone i ta va kha a hlayiwa laha hi ta hi kha hi swi connect-isa sweswo. I think na Manyangatsi a nga hlayiwa of course koku YouTube thumbnail I mean title swi endla swi nga ringana kahle mara ndani kha ni hlamusela everything. Yeah yeah hi ta sungula ka mhaka leyi va ti uploadiwa tinsimu leti of course ni ta vheta ni khumba na hosi ngopfu because na yona last year swi endlekile i ku minkarhi leyi a ni nge za ni swi twisisa ku like swi tirha xinjhani, how does it work. A ni ku kuma ku at that time wona you are not interested in trying to understand ku swi tirha xinjhani because a wu nga voni issue sweswi issue yi ti komba ku hence swi ni ta as Master T with my research ni ta mi hlamusela swilo leswi. Okay, hi ta sungula hi side ra President Mayengani. Okay, album ya yona a yi ri sabotaged in what way because yi releasiwini before yi huma officially. So loko mi ze mi yi vona album ya President Mayengani yi va yi humesiwini yi uploadiwa na le ka YouTube channels before yi register-riwa, it means loko ku ri ku na account leyi a yi registered laha yi ri monetize yi kota ku endla mali yi nga va yi endleni mali hi tinsimu ta President Mayengani, account leyi nga na 1000 views or more hi ku tinsimu a ti nga se register-riwa hi ku album leyi nga yi humeni yi phosliwini 7 to 9 hours before official release. Hi leswi a swi fike swi endleka laha ma yi kuma na mhaka leyiwa. So it was bad in that manner on our first section a ni hi fiki hi va hi kha hi tlhantlha kahle yi panderiwa kahle mhaka leyi yi va clear. So swi va swi ri wrong swo fana na leswiya loko mi kuma ku tinsimu ti fanele ti uploadiwa before ti va official. Hi leti official songs sweswi guys, we're not talking about the clips, ti-song clips ti va artist yi va yo ti humesela sweswo swa hambana. Hi le risimu sweswi ra artist straight ri nga se register-riwa munhu a fika a ri teka a ri uploada ka YouTube channel ya yena swi wrong swo fana na leswiya, it's very wrong. Swi kahle swi vuriwa ende swa affecta swinene swo fana na leswiya. So a ni kombisini already mara ni to tlhela ni hlamusela again ku mhaka leyi kota ku va yi ri connected la ka vlog. So na loko se mi kuma ku se album yi register-riwini like all the songs are registered ku tlhela ku va ku na issue again loko lava van'wani va uploada because after my research ni fike ni kuma ku ku na less chance yo the-advertisements ti tlanga ka ti-account ta vanhu lavan'wana compared to artist hi yoxe. Why? Because artist hi yoxe yi va yi na more traffic hi vula ku nghenetela vanhu vo tala swinene in a short space of time. Loko nghenetela vanhu vo tala swinene in a short space of time swi vula ku RPM laha se na mi tshema sorry mara swi vula ku gonya inani i ref count ya movha ku fana na movha. So swi fana na movha loko movha wu tsutsuma swinene ref count leyi ya gonya hi swona ya henhla mi nga kuma ku se yi hetela yi ka vo ma 6 vo ma 5 vo ma 7 depending on the car ku yi na ti-gears tingani of course and stuff like that ma vona. So ni le ka YouTube swi endlisa sweswo loko se mi kuma ku ti nghenetela vanhu vo tala swinene in a short space of time swi vula ku ref counter liya ya increase hi ku loko yi increase ku endleka yena swi loko na more benefits. It's very very clear. So swi loko artist yi benefita more, that's why mi kuma ku artist hi yoxe loko ku ri tinsimu ti va ti uploadiwini ka account ya yona ntsena yi benefita more because ku na more RPM swi vula ku ku na more advertisements hi ku i artist hi yoxe.
mani kuma yani hi ku tinsimu ti va ti-upload so swi va swi ri wrong lomu kuma ku ti fika ti-uploadiwa ka ti-platforms tin'wana ma yi kuma yona mhaka leyi. Oh, at this point very very quickly a ni yi rivele even in terms of trending ya affect loko ku ri hi mpela president Mayengani mthondolovhani a endle 120,000 views hi vhiki rin'we mi nga kuma ku loko ho fika hi combine mthondolovhani liya na tinsimu letin'wana ti nga uploada hinkwavo lavan'wana mi nga kuma ku a ri ta fikisa 200,000 views so who knows maybe a nge risimu ri hetile ri fikile mo number 1 you never know so swa affecta even in terms of trending ka YouTube ngopfungopfu ka vanhu vo fana no president Mayengani because i vanhu lava va kha va trenda so n'wana nga ni vutisa ku what about the websites mintoko tin'wana to fana vo xikulu hi ta vula yo xikulu ni xikulu hi yona leyi hi nga yi vona straight ku tinsimu a ti phuhlisiwini na ku ti cheriwa la so la ku na issue na koho loko ti fika ti uploada vo xikulu because artist a yi benefit nchumu so artist laha loko tinsimu ti fika ti uploadiwa ka vo xikulu those websites mi ti vonavonaku laha a yi benefit nchumu hi swin'wana swa swilo leswi mi fike mi va mi kha mi swi twisisa ku la ku ku hava lexi xi benefitaka yini ka leswi ku hava lexi xi benefitaka artist laha loko tinsimu ti fika ti uploadiwa eka website yo fana na liya website hi yoxe liya hi yona yi benefitaka because ku komba na ti-advertisements ka akhawunti ya yona so artist a yi benefit nchumu hi leswi mi fike mi va mi kha mi swi twisisa sweswo a yi benefit nchumu laha so swi va swi ri wrong naswona loko tinsimu ti fika ti tekiwa ti cheriwa ka ti-website to fana vo xikulu laha without permission ya artist yana ni vheta ni va ni swi pake kahle swa depend ku na ku at times mi kuma ku artist yi nyike permission ka the website ku yi upload hi ku yi lava exposure more expression swi vona ka ti-artist leti ntsanana ti tala ku va ti swi endla sweswo because ti va ta ha lava more exposure so in that regard it's not much of an issue na swi twisisana na mehe laha ku va nga ri issue hi ku artist lexi yi lavaka swona however loko ri mi kuma ku artist yo fana wo hosi ngopfu vo Mr Post vo Benny Mayengani vo Dr Joe Sherman a va swi lavi sweswo they don't need promotions yo tinsimu ta ti ya cheriwa ka vo xikulu and stuff like that no they are too big for that mani kuma they are too big for that so swi kahle na mhaka yaleyi va yi solve-wini yaleyo vanhu va fika va teka tinsimu hi to ti-main artist kahle kahle leti nga henhla henhla va fika va teka those songs va fika va uploada ka ti-websites ni vona swi ri wrong ngopfu se va nga swi endli swi fana sweswo a va swi tshiki it's wrong i ku yisa artist and ya luza na mali let's take mi kuma ku sweswiwa hi to album yi uploadiweni 9 hours before sure ku vanhu vo tala lava nga ta va yingiseli lava ta va yingisele free of charge or va ta va yingiserini even then mali liya yi ya ka that artist I mean yi ya ka that person loyi a nga upload ma yi kuma ma sure loko se yi va yi ri wrong mhaka yaleyo ma yi vona ku yi va yi ri wrong so swi nga ha endliwi leswi ni nga ta vula tani as matatiku va nga swi endli swo fana na sweswo so of course mhaka leyi ta hi kha hi expand as stated already so hi ta ya na le ka hosi ngopfu so hosi ngopfu swi n'wi endlekerile na yena last year hi 2022 a hi swi voni a yi uploadini album ya yena to make matters worse na Manyangatsi a uploadini a ni nga swi twisisi mi swilo swi tirha njhani mara sweswi na swi twisisi so Manyangatsi you were wrong wa swi tiva na you were wrong i nga swi endli so Manyangatsi a yi uploadini album ya hosi ngopfu before yi register because kambe a yi hume yini a yi na ti-CD a na ha hleketi kahle ku a ku ri ti-USB or ti-CD na a na ku na ti-CD so loko ti humile laha ti-USB or ti-CD tetiya mi kuma ku yi va yi nga za yi uploadiwa or yi releasiwa official online because va sungula va xavisa on the ground hi leswi endlisaka swona va sungula va xavisa on the ground before yi cheriwa online hi leswi va fika va endlisa swona so leswi swi va swi wrong it's wrong so Manyangatsi i nga ha swi endli swo yi uploada official songs ta ti-artists i nga na permission ya swona because obviously if yi nga na permission yo uploada tinsimu ta vo hosi ngopfu na vo Benny Mayengani they are too big to be honest ku va nga va lava ku munhu a va uploadela ka ti-akhawunti ta yena personally so swi va swi ri wrong so Manyangatsi yi lunghisi mhaka yaleyo you were wrong you know it you were wrong a ni ho yi tirha hi promotions so loko ku ri artist a yi vulangi ku yi promota don't do it ku va i na access ya tinghoma to karhi it does not mean ku you should be uploading those songs I hope yi twarini so swi va swi ri wrong
So additional neka point ya Manyangatsi still ku na another issue because loko se ti register wa delete so sure ku somehow artist leyi lose more views because already a yi na the views to karhi leti a ti ri kona yena a benefita before the register se loko ri ti register even then a delete loko se a delete la sure ku artist hi ndlela yin'wana la somehow yi fika yi lose more views ma yi kuma yona mhaka leyi because yi fika a delete because yina intention ya yena a ku ri ku benefit naswona swi wrong hi Manyangatsi swi wrong nga swi endli swi wrong, it's very very wrong. So na ti-akhawunti letin'wana ku va munhu a kumeka la a ri na access ya tinghoma ta artist yo karhi before ti va official a swi vuli ku munhu luwa i fika a teka tinsimu letiya a fika a ti uploada online mani kuma yana mhaka leyi a swi vuli swona sweswo hi ku munhu loyi i va a nga na permission so loko munhu a nga na permission yo va a uploada those songs swi nga endleki hi leswi ni nga ta swi vula tano mina ku swi nga endleki because swi va kha swi wisa the artist sweswo swi nga karhi swi wisa the artist so swi nga endleki swo fana na sweswo a swi vheti swi khanseriwa swi nga ha humeleli so lava nga ta va kha va swi endla forward the artist ti nga teka xandla ehenhla ka vona vanhu valava ma yi kuma yena mhaka leyi so hi ngo vheti nghena ka mhaka ya veri Makungu Baloyi ya hi vheti n'wi connecta na hi Makungu Baloyi laha hi nga connecting hini yi suke kusuka phela na yena endla swona ku na xiklipani xin'wana ni nga xi teka already le ni ta kota ku va ni kha ni referensa i upload tinsimu to tala ngopfu kwala ni ta vo Mayengani vo DJ Nature vo va swaswaswa Elias sweswi a na ha swi vonangi kahle vo Sandlen vo mani vo Comrade Xigevenga line yi le ku fambeni kwana tin'wana ni nge ti voni sorry i ku ni le ku fambeni vo DJ Noman ni n'wi voni na ye laha i ku ni le ku fambeni ni nge koti ku swi vona kahle mara line yi le ku fambeni mi ta mi kha mi swi vona kwalaho vo Flora N'wachauke I see here vo Hosingova Mr Post ni tsundzuka ni vona na Mapela I think I saw hini na vo Psychology va kona ku list leyi ta famba yi ze hela mi ta mi kha mi yi vo kwalaho so lowa hey 50 yana i yi teka on another level letin'wana ti-channel ti va kha ti antswa ku va ti uploada before risimu ri va registered swa antswanyana however this one guys this one guys xi teka tinsimu ta ti-artist xi ti registera hi vito ra xona a ni ku na tinsimu leti mi kuma ku a ti registeriwanga ku na ti-factors to tala ti nga va ku ti nghenelerile na mi ta famba ngopfu hi zigzag i ku hanla ku hlangana na vanhu guys that's why mi kuma ku fambe hi ti-zigzag se hi ta boha ku tlhe hi jikela that's why hi fambe hi ti-zigzag loko ni vona vanhu no jika ni ku tli ende ku na tin'wana tinghwenyana ti ta ku hi le ndzhaku so hi vhete hi jika hi ku ya mina ni mene ma yi kuma yena mhaka that's why ni famba hi ti-zigzag patu leri na ri tiva swinene i ku no wa ku zameni ku va ni avoida vanhu so ti tele ngopfu ti-artist leti a nga ta uploada misa lowu Makungu Baloyi and i munghaza so misa lowu i va a yekite yini i va a claime ku he's a producer hi ndlela yin'wana because risimu leri ri va kha ri vitana yena it's as if maybe ingaku a vula ku hi ya a nga chaya those songs ma yi kuma yena mhaka leyiwa ku va a za a fika ka level yo a kota ku vula ku i owner those songs ku ri a nga ti own na loko u cheka ka production mi ta kuma ku a nga kona for example risimu ra vo Mayengani Nsengo Ntorile a ri kwini like i ri chaye nkarhi munhu a ku chayangi yena a yi kuma yena mhaka leyi swo fana laha mi kuma ku va nga chayangi yena so Makungu Baloyi after research ya mina ni n'wi kumini ku na yena hi wun'wana kwala ka Gaza a yivela ku ti-artist tinsimu ta official maswito manito music ndri official songs so loko ku ri i la ku rhana channel swi simple a kombisi ku yena i tirha ku promota ti-artist loko a promota ti-artist tinsimu letiya ti fike ti nga foli under vito ra yena loko a ku ri wa promota it's fine va ta n'wi hakela fee yo a va uploadela not ku yena a fika a uploada those songs without their permission a ti registera under vito ra yena ma yi vona ku yi wrong mhaka leyi imaginani guys hi leswi Mayengani na Sikiza va humese risimu ra beef of course a ni vhele ni lango beef me loko se va ri humesini mina as Master T ni fika ni teka risimu leriya loko se ni ri teka ni fika ni ri registara ri va hansi ka vito ra mina va ku i Master T risimu leriya loko se risimu leriya ku ri Master T ni ri uploada online loko se online mi ri cheka laha mi ta fika mi kuma ku ri tsariwe ku Master T because i risimu ra mina ma vona
se risimu ra mina ende risimu leri a ni na permission yo va ni register so hi leswi a va ku a endle swona Makungu Baloyi sweswo and is wrong so hi mfu Makungu Baloyi i nga swi endli na ti-artist kwala a ti pfuki ni kombeterini tinsimu kwala sorry guys na mukhuhlwana loko ku ri okay sorry so na ti-artist a ti pfuki a ti pfuki a va dyondzi ku va va yena va rejistara tinsimu ta vona hi voxe ti va ti ri under vona before munhu un'wana a fika teka a infiltrator la a fika a va registerela on behalf fana hi Makungu Baloyi leswi a swi endlaka so xisa leswi xo va xi kha xi teketela xi langutisa ku hi yini artist yo ka yi nga registerangi loko se yi nga xi kuma ku a yi registerangi xi ku xi nozola risimu leri a xi teka xi ya uploada online xi ri endle na ku i ra xona mu swi vula ku swi va swi wrong sweswo it's very wrong so un'wana ka ku mara hi master ti-YouTubers letin'wana mi va mi kha mi uploada ti-clips ku na difference between a clip and an official song there's a difference na difference ma yi twisisa mos mhaka leyi na ku hina you need to understand ku hi va hi kha hi vulavula hi vo vanhu vo fana na vo Mayengani vo Mr Post we speak about those people kahle hi sayitela hina hi ngo tlhe hi swi hlaya ku ko va ndlela yo at least they give us something back hikuva hi kha hi vulavula hi vona swinene hi va hi kha hi va promota swinene so loko ku ri ti-clips it's not much of an issue ku va ndlela va fika va swi twisa ku va ndlela yo at least va hi repair back xihandirete rena xi nga ta huma ka ti-clips tetiya swi va xi ri kahle it's not like it's a lot of money YouTube a yo va na mali ngopfu kahle hi swona mi nga twi na ku na mali ngopfu mi ta fika mi pawuluka if you i la ku nghena ka YouTube hi mhaka ngopfu ya mali hi ta hlupheka ngopfu a yo va easy YouTube to make money here hi leswi ni nga ta hlamusela sweswo so hina hi sayiti ra hina tin'wana hi uploadaka ti-clips ko va ndlela yo at least they pay us back we do a lot of work in terms of promotions se mara ka tinsimu hi nga teki tinsimu ta vona hi ti downloada hi ti uploada ka ti-channels ta hina swi va swi wrong it's very wrong in that regard hi ku swa onha even in terms of traffic ma yi kumela mhaka leyiwa so hi ngo vhete hi tsala ya traffic kambe hi referisa ku hi kota ku hindza ka topic leyi so loko risimu ri ri ka akhawunti ya artist yaleyo ku na high chance yo yindla more money there hi leswi mi fike mi swi tiva sweswo ku na high chance yo yindla more money there ka akhawunti ya yona compared to loko ku uploadela van'wana because loko van'wana loko va uploada ku na lowa chance yo ti-advertisements ti kombisiwa laha hi ku a va na traffic so traffic yi va yi tele ngopfu eka the particular artist so artist leyi hi vona ku yi va yi taleliwe hi traffic so loko artist yi taleliwe hi traffic it means ku na more money which can be made eka akhawunti ya yona ma yi twisa mhaka leyiwa so yaleyo I think hi andlarini yi very clear ya twala yaleyo ku so va nga ha teki va upload hi ku loko va fika va teka those songs va fika va uploada ka their own accounts swi loko ti-accounts leyi ta vona laha ku na less traffic loko ku ri ku na less traffic swi vula ku ku na less advertisements there loko ku na less advertisements obviously swi vula ku ku na lower revenue leyi va nga ta yi endla laha ni yi hlamuserini guys hambi munhu a nga twisisi ni kha ni yi hlamusele so ni yi hlamuserini yi clear so loko risimu ri uploadiwa ka the artist akhawunti ya artist in most cases ku na more traffic loko ri ku na more traffic swi vula ku there are more advertisements and the artist can make more money ha hi ntlhatlhini yi twa rini yaleyo yi twa rini ku why ti nga ha uploadiwi tinsimu ka ti-channels letin'wana hi ku artist yi hetelela yi luzini more money okay hi hlamuserini I think swa twala even then se hi tlhela ka nyimpi ya Mayengani na Marhava Shaka ni mi tlhantlhelelo okay misalo loko hi cheka vito ra yena ri vuye ri appear ka YouTube channel ya Mayengani the president mi nga ma hleketa musa you remember it musa hi leswi nga fika swi ndleka la somehow vito ra misalo ri fika ri appear ni hlambala ngopfu na mina ku a ku ndlise ku yi mara after my research fike ni swi kuma ku misalo endleni la so misalo ya gas i fika a registera risimu ra president Mayengani ku fana na Makungu Baloyi leyi a swi endlaka
so mi kuma ku risimu already ri register-riwini mara na hatla fika a ri register. So loko mesa loyi a fika a register-a risimu leriya, sweswo swi fike swi endle na ku risimu leri i ra yena misa loyi wa Makungu Baloyi, ma yi kuma yena mhaka leyi. So loko se swi endle na ku i risimu ra yena Marhava Shaka, swi fike swi onha laha ka akhawunti ya President Mayengani. YouTube yi va confused because risimu leri yi twi na ku ra Makungu Baloyi yi fika yi replace, for example mthondolovhani ya president ka official account yi chela ra Marhava Shaka wa kona, hi ku a yi twi na ku ye Ben Mayengani. A ni ti register-ri hi ndlela yin'wana misa loyi se a ri Ben Mayengani mara kha ku ri Marhava Shaka. So do you understand? Okay, hello i Marhava Shaka mara laha hi ku register-rini a hundzuka artist, ma yi kuma yena mhaka leyi. So hi leswi nga fika swi endleka laha, hi leswi misa loyi a fika swi endla laha loko a ri register-a laha swi fika swi jika swi ku tlin a hundzuka artist. Xa delela demon. So in other words swa ku misa luwa loko a za a ri register-a laha hi yena a fika a endla mali. Sa ku ri vutsotsi sweswo because i endla mali hi risimu leri already ri nga register-riwa. A ni tivi ku swi endle njhani demon, ma hi leswi a nga endlisa swo misa so swi loko a fika a endla mali hi risimu ra artist, ku ve artist leyi already yi register-rini risimu ra yona laha, ma yi kuma yena mhaka leyiwa. A xi blind demon va ri Marhava Shaka a xi blind, a ni twi swi endle njhani. Se luya hayi ku hwayiwa ka gaza hayi i delete no delete it's fine, mara leswi a swi endlekini that's why tinsimu ta President Mayengani ti nyamalarini. I ku YouTube yi fike yi va confused ku na yena a ti register-rini hi vito ra yena demon luwa. So hi ku mhaka leyi nga confuse yena na ku kota ku va ni yi paka kahle hi layini la ka conclusion. Number one, lavan'wana loko se mi kuma ku va ta upload loko se ti register-riwini, loko se ti register-riwini tinsimu letiya, yes a va ha koti ku va endla mali. That aspect yi fike yi twisiseka, a va ha koti ku endla mali. However artist ya affect-eka in terms of how much money yi nga yi endlaku. Mi fike mi swi twisisa in that regard, yi affect-eka in terms of how much can artist liya yi endla, ma yi kuma yena mhaka leyi. Because se mi kuma ku the advertisement a ta ha tlangi ku fana na leswi a fike ti tlangisa swona masunguleni, ma yi kuma. Hi yona number one ya koho yaleyo. Number two, loko risimu ri nga register-riwanga ivi YouTube channel yi fika yi upload risimu leri, mali ya hinkwayo yi ya ka yona that YouTube channel loko mi kuma ku risimu a ri se za ri register-riwa. Fana na Makungu Baloyi a ni xi fika xi teka tinsimu leti nga register-riwanga xi ti register-a endla vito ra xona, of course ku va ku ri ta yena i va a ri producer manjhe hi ndlela yin'wana. Yaleyo I think ya twala. Ya Marhava Shaka luya hayi straight up theft, xo yi teka straight risimu ra munhu xi register ku ri ke ni already ri registered naswona a swi ri wrong sweswo. So in overall YouTube channels mi nga upload tinsimu ta ti-artist ma va onhela swinene, mi nga ha swi endli sweswo. It's better loko ku ri mi lava ku endla ti-YouTube channels mi vulavula ku fana na Master T. Ti tele ti-YouTube channels ni ti vonaka kwala ka YouTube va tirha ku upload tinsimu ntsena laha. Ende loko ku ri i upload tinsimu leti already ti nga register-riwa i nge pfuki endle mali eka YouTube, you will never monetize. Leswi mi fike mi swi tiva. Kahle hi fike hi endla video siku rin'wana about monetizing ku va vanhu va kota ku swi twisisa ku swi function-a xi njhani, ma yi kuma yena. Mara in overall I think wa done no karhele guys. I think mhaka leyi ta va yi helerile as far as I'm concerned. Hi swona sweswo ti nga upload-iwi tinsimu ta ti-artist hi vanhu van'wana, unless if ku na permission. A ni ku na ku mi kuma ku ku na agreements to karhi u fanele ka website yaleyo ni yi vulaka, so ku va ku veka na agreement layo ya va xikulu ku va nyikiwa those songs va ta upload. So loko if ku na agreement swa twala, maybe even le ka YouTube loko ku ve na agreement swa twala, but if ku nga na agreement swi va swi wrong loko munhu a fika teka those songs a fika ta upload-a ka akhawunti ya yena. I think yi twarini. I think we're done here. I think we're done. Hi vula le hinkwaswo hi topic ya hina hi vula le hinkwaswo. Loko ku ri amukeza subscribe banda kumbe la mi tika subscribe.